Imodoka u Rwanda rwaguze yateye ubwoba abaperezida benshi batandukanye bo muri Afurika. Iyi ni inkuru yatangiye gucaracara mu bitangazamakuru mpuzamahanga, mu magambo y'abazisenguzi ndetse no mu matora y'ibitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Amashusho ya mbere y'iyo modoka yasohotse mu mpera z'iki cyumweru, atambutswa ku mbuga zitandukanye yerekana igikoresho cy'intambara cyuzuyemo ikoranabuhanga. CNN yagize iti Rwanda's super war vehicles shocks Africa. BBC exclusivity inside the mysterious Tiger One. Al Jazeera report yagize iti could this machine change Africa's balance of power? Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira akantu na kamwe kagucika, cyane cyane ku mikorere yayo, ubushobozi bwayo ndetse n'ibindi bivugwaho byatumye abaperezida batandukanye bo mu bihugu byo muri Afurika bagira ubwoba. Mbere yo kwinjira mu kiganiro, reka tubanze twibaza ibibazo. Ese ni yihe modoka koko? Yubatse ite? Niki cyatumye abaperezida batandukanye bo ku mugabane wa Afurika bagiramo ubwoba? Ni gute u Rwanda, igihugu gitugeranyije n'ibihangage ku isi, cyabashije kugera ku rwego rwo kugura imodoka Tiger One? Tiger One imiterere yayo irenze kuri modoka isanzwe yo ku rugamba. Ni igikoresho kinini gishobora gukora ku butaka, kikamanuka mu misozi, kikananyura mu butayu nta nkomyi. Gifite moteri ebyiri zifite imbaraga za jet engine, zifite ubushobozi bwo gusunika iyo modoka ku muvuduko urenga ibirometero 900 ku isaha. Ibintu byatangiye kwibazwaho n'inzobere zose mu bya gisirikare. Amashusho yaje kugaragazwa, hari umuriro mwinshi wasohokaga inyuma, ndetse iyi modoka yariho n'idarapo ry'u Rwanda rihuhwa n'umuyaga, ndetse n'abasirikare b'u Rwanda bari hafi y'iyo modoka. Byahise bihindura ishusho y'imbaraga z'igihugu mu maso y'isi yose. Abanyamakuru ku rwego mpuzamahanga nka BBC, CNN ndetse na Al Jazeera bahise babishyira ku isonga mu makuru yibanze. Mu nkuru zabo bakoresheje umutwe w'amagambo ugaragaza ubwoba n'igitutu. CNN yagize iti Rwanda's super war vehicles shocks Africa. BBC exclusivity inside the mysterious Tiger One. Al Jazeera report yagize iti could this machine change Africa's balance of power? Nyuma y'iminsi mike gusa, ibyo byamaze kuba inkuru y'isi yose. Tiger One, ese imikorere y'iyi modoka iteye ite? Tiger One ifite imashini ebyiri zimwe imbere ziriho kamera ebyiri, buri kamera ishobora kureba mu ruziga, ishobora kwikaraga igasubiraho yariri, zishobora kumenya umwanzi mu birometero 50 uvuye ahiri. Ifite intwaro zirasa misile 24 icyarimwe, zishobora kwibasira ikibuga cy'indege cyose mu masaha make cyane. Ifite radar system ishyiraho umurongo utuma idashobora kugaragara ku masatelite asanzwe. Ifite ubushobozi bwo kwihisha mu ibara ry'ibidukikije, camouflage. Ishobora kwihindura amabara nk'uruvu, ku buryo mu masaha make ishobora kwihindura ibara ukagira ngo ni amabuye, cyangwa se igahinduka ubutayu bitewe n'ahiri, cyangwa se igahinduka nk'ibyatsi. Tiger One yubatse mu buryo bwo kwirwanaho yonyine, kuko ifite artificial intelligence igenzura ibisasu byose, ikarinda imodoka mu gihe umusirikare uyigendamo yaba atigeze akora. Iyi modoka imaze kumurikwa ku binyamakuru bitandukanye. Abaperezida batandukanye bagaragaje ibitekerezo bitandukanye bigaragaza ko bagize ubwoba. Perezida wa Nigeria yagize ati iki si igikoresho gusa, iki ni ikimenyetso cy'uko igihugu gishobora guhindura imiterere y'imbaraga ku mugabane. Ntabwo ari intambara gusa, ahubwo ni isomo ku ikoranabuhanga. Perezida wa Kenya yagize ati
turashaka gusobanukirwa, ese iyi modoka igamije guhangana n'indege zacu cyangwa se ni uburyo bwo gutera ubwoba abaturanyi? Perezida wa Afurika y'Epfo yagize ati ntitwakwihanganira ko igihugu kimwe gifite ubushobozi bwihariye nk'ubu kidafitanye amasezerano n'abandi. Afurika ikeneye gusobanukirwa neza Tiger One. Perezida wa Tanzania yagize ati iki kintu kirakomeye cyane, ariko se ni gute igihugu gito nk'u Rwanda cyashoboye kugera kuri uru rwego? Hari abaterankunga cyangwa hari zindi mbaraga zibyishe inyuma? Amagambo yabo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, bigeraho abaturage b'ibihugu byinshi batangira kwandika ibitekerezo byo kugaragaza ubwoba, igitutu ariko n'ubwuzu ku rwego rwo hejuru. BBC yakoze ikiganiro n'umusirikare mukuru utarashatse kugaragaza amazina ye, avuga ati iyo ubonye Tiger One uba ubona ikinyabiziga kidafite aho kigarukira, ni nk'indege iri ku butaka. Abaperezida bose bazahora bayibona nk'igikoresho cyabategeka kuganira n'u Rwanda mbere yuko bafata icyemezo cyose. CNN yerekanye inkuru ifite umutwe ugira uti Africa's New Era of Fear, Rwanda's Tiger One. Al Jazeera yo yibanze ku kibazo cy'uko iyi modoka izahindura politiki yo ku mugabane. Iragira iti ese birashoboka ko iyi modoka izatuma ibihugu byinshi bisaba u Rwanda kubigira inshuti kugira ngo byirinde? Bamwe mu basesenguzi bemeza ko Tiger One atari imodoka gusa, ahubwo ari igice cya gahunda nini y'ubwirinzi bw'igihugu. Bivuga ko mu gihe imodoka imwe gusa ishobora gukora ibintu byinshi bidasanzwe, hashobora kubaho imodoka zirindwi nk'izi ziri mu ibanga cyangwa se zibitse ahantu hakomeye. Hari amajwi yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko perezida w'igihugu kimwe cya Afurika yo hagati yagize ati ndahita nteka umutwe, ntabwo nshobora kujya mu namba y'akarere nzi ko Tiger One iri inyuma yanjye. Abashakashatsi ba Pentagon n'abandi bo ku rwego rw'isi batangiye kwibaza niba iyi modoka yaba ikoze mu buryo bwa gisirikare cy'amahanga. BBC yanditse ko u Rwanda rushobora kuba rwatangiye intambara nshya y'ubukungu n'imbaraga ku mugabane. Uko iminsi yagiye ishira, ibitekerezo byakomeje gutandukana. Bamwe bavuga ko ari ikoranabuhanga ry'u Rwanda koko, abandi bavuga ko ari inkuru y'amayobera yatangajwe kugira ngo yerekane ko u Rwanda ari igihugu kiyubatse mu buryo bwihariye. Ariko icyo abantu bose bahurizaho ni kimwe: Tiger One yateye ubwoba abaperezida bose ba Afurika. Inkuru ya Tiger One ihindutse isomo rikomeye. Iyo umuntu ayumvise yumva igitutu, igitangaza n'ubwoba. Nta mpamvu yo gushidikanya ko u Rwanda rwabashije guhindura amateka y'umugabane n'isi yose. Imukira ni nk'indege iri ku butaka. Abaperezida bose bazahora bayibona nk'igikoresho cyabategeka kuganira n'u Rwanda mbere yuko bafata icyemezo cyose. CNN yerekanye inkuru ifite umutwe ugira uti Africa's New Era of Fear, Rwanda's Tiger One. Al Jazeera yo yibanze ku kibazo cy'uko iyi modoka izahindura politiki yo ku mugabane. Ese birashoboka ko iyi modoka izatuma ibihugu byinshi bisaba u Rwanda kubigira inshuti kugira ngo byirinde? Bamwe mu basesenguzi bemeza ko Tiger One atari imodoka gusa, ahubwo ari igice cya gahunda nini y'ubwirinzi bw'igihugu. Bivuga ko mu gihe imodoka imwe gusa ishobora gukora ibintu byinshi bidasanzwe, hashobora kubaho imodoka zirindwi nk'izi ziri mu ibanga. Hari amajwi yakwirakwijwe ku mbuga mpuzangendo avuga ko perezida w'igihugu kimwe cya Afurika yo hagati yagize ati ndahita nteka umutwe, ntabwo nshobora kujya mu nama y'akarere nzi ko Tiger One iri inyuma yanjye. Hari amajwi yakwirakwije ku mbuga mpuzamahanga avuga ko perezida w'igihugu kimwe cya Afurika yo hagati yagize ati ndahita ndeka umutwe. Hari amajwi yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko perezida w'igihugu kimwe cya Afurika yo hagati yagize ati ndahita nteka umutwe, ntabwo nshobora kuzajya njya mu nama y'akarere nzi ko Tiger One iri inyuma yanjye. Abashakashatsi ba Pentagon n'abandi bo mu rwego rw'isi batangiye kwibaza niba iyi modoka yaba ikoze mu buryo bw'igisirikare cy'amahanga. BBC yanditse ko u Rwanda rushobora kuba rwatangiye intambara nshya y'ubukungu n'imbaraga ku mugabane. Uko iminsi yagiye ishira,
ibitekerezo byakomeje gutandukanya, bamwe bavuga ko ari ikoranabuhanga ry'u Rwanda koko, abandi bavuga ko ari inkuru y'amayobera yatangajwe kugira ngo